Vernici Srpske pravoslavne crkve sutra obeležavaju veliki praznik posvećen svetoj velikomučenici Paraskevi Rimljanki. Pravoslavni Srbi širom sveta sutra obeležavaju veliki crkveni praznik, posebno posvećen ženama u čast svete velikomučenice Paraskeve Rimljanke, u narodu čuvene i kao Petka Trnova. Ova svetiteljka postradala je za Isusa Hrista u 2. veku, a njene mošti bile su kasnije prenete u Carigrad. Mnogi svetu Petku Trnovu, koja je bila Rimljanka i koja se slavi u avgustu, mešaju sa svetom Petkom, koja je bila Grkinja i slavi se u oktobru, ne znajući da u kalendaru ima više svetiteljki sa ovim imenom. 8. avgust Sveta Petka Rimljanka, rođena u Rimu. 27. oktobar Sveta Petka Trnova, epivatska srpska, rođena u Epivatu. I 10. novembar Sveta Petka, rođena u Ikoniji. Na Trnovu petku, koja je ženski praznik, žene ne bi trebalo da mese, kuvaju ili rade bilo koji posao u kući kako ne bi navukle gnev svetiteljke. Prema narodnom verovanju na praznik Trnove petke ne radi se da tokom godine ne bi trnule ruke. Mlade devojke, veruje se, treba da beru cveće i njime kite kuće kako bi u domovima vladala sloga i mir. Devojčicama se oblače nove haljinice kako bi ih u narednoj godini pratila sreća. Praznikom prepodobne mučenice Paraskeve, u narodu poznatije kao Petka Trnova, završava se mali letnji ciklus ženskih praznika, kome pripadaju i Ognjena Marija i Blaga Marija. I tada se izbegavaju svi teži poslovi u polju i u kući. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.